Faka. Ayixekile insizwa laphana babe bancoma futhi Ayanda Msweli njengoba ke ubehambela umcimbi kamcineka laphana kanye nalo ke ibhakede bathi alisali ibhakede naseyindaweni wrong ubhizi nebhakede Ayanda Msweli yabo siyazi umsebenzi wakho omuhle futhi usebenza ngokuyimisela kodwa lo usukwenzekela njengamanje kushayine abanye abantu sawubona kuphi na kuphi lapho yakho lo mbosa njengamanje ubingelana ke uMathinta Gozi intombi zomqomela amehlaka abanye sibaqomela imali thiwazi ngabe sikhulakho lokuqala prozana ke usubscribe button share uphinde comment okhuluna konke uma usubscribe ayikho imali ehamba uma like futhi ayikho imali ehamba uma ushare ayikho imali ehamba uma ucomment ayikho imali ehamba ungasubscribe sono ngana kwethu ngicela ukuthi wenze kulungela lapha na like video yethu uzizobona abantu abaningi iya trend insizwa evula ibhakede njalo emcimbini njengoba ke ibihambela umcimbi lapha na ngamcineka yahlangana naye ke uKhuzani umfoka Mpongose lapha khona ke abe esemcela khona uxolo wacela ukuthi aphosa lapha na avele ebhakedeni kuvela lokhuzi njengoba wazi ukuthi ke Ayanda Msweli uhambela imizi yehlwempu noma uhambela abantu abaswele ekwazi ukuthi abasize aphinde futhi ashayine aqhubeke phambili ehambele futhi amarenke nezifundazwe zonke njengoba ke behambela lapha emcimbini kamcineka hayi ufike walivula ibhakede uKhuzani Mpongose bamncome kakhulu ngesenzo sakhe asenzile sho ukuthi ke angabheki ukuthi uphose into engakanani njengoba ke ube lapha na emcimbini ngafisa ukuthi hlangana lapha na comment section uzuvula yakho nehlise inhlamba bakwethu ngizwe nje uvula yakho oluhle na ukwazi ukuthi comment sizwe nje uvula yakho oluhle uyake nje ukuthuka inhlamba iyona umfana weGolova TV lo umfana omuhle njengo Andrew yakho Thembi ozalo umgogodela ngala umshayisa ngoba usazopula lapha amahlamba wale ngana dadamama lezi kuba ilingana wayokana ngamkhanazi aswana nemadoda hayi kulungela ngane zakwethu ahlangana lapha na comment section danko